Yaitu ratang-ratang ini keluarga Tongkonan tu Selatan Marolo maafin di sana maafin na kemaritinan na lingkungan Boko maafin talun na kemaritinan na Tomangura Awete maafin apa na batu terakhir na pamaritinan na Rukurangi tabi laku para denato ngodong leng si malaku tangdan napang len oleng laku tusan dakarum aleng tugan siapa ngaraleng lah dibilang koto saya tong ngoleng rapo make kerambang ngating leng tanung mariori ioleng napokina loila ngaleng silindo to tumampang ngaleng langan bamba nasuruh galeng hera oina sore sore na nganaleng hera kuakami batik ingkileng he solarintir Mario iyo ngokileng he Mario Rio to dalam habis apa milang nghamileng he makarurung silele uang leng ayo bela belaran nganaleng he na tambai moi apuang nganaleng he sanda-sanda dilempang nganaleng he pangkundi pengkirelu ngileng he kena sanda simisa masak ke mairi maru dinding solana sama holelele holelele batingi to da ya tong ondo Mario si to manam ihanan le databani katuram anu sola toro
soinam ay ayale din patosul legayam anasula asikang andaurim parayana puparam ang hayang hale anna masakke mairi marudindi saelako anna masakke mairi marudindi saelako lelelele Mariona lingkungan Bogor La Mentama. Pulon 2 saya lakukan luka pulon 4 la
Ambil mie.
Mi sabunana unang karan misa abati ada ilah si bayu silekna ang kalimana jelangan mikitina lendah sumalang semai kukuan kita kakapa semai taruan sel makayana ambe semua kuatu Ikuah ni. Kadang kok kebetulan tadi dah. Yaitu pemerintahan kemarin utama, yaitu pemerintahan Tongamura AWT atau Wati Marung Tongamura AWT. Tabe parandena to
Ngalatan pa. Ah, berkelas. Oh, hindi na pala mabasa ng produk lagi. Malihan doon ang produk lagi.